għandna nixtru l-elettriku minn fejn jaqblilna. Shareholder Il-gvern tal-gvern. qed jorbtilna l-dejna li nixtru bil-fors mingħand l-Electrogas meta jista' jkun irħas mill-interconnector. Jien qed ngħidlu tixtri intrabat illi tixtri minn fejn huwa l-orħos. Jekk mill-interconnector jola iktar, ixtri mingħand il-power station tal-Electrogas. Imma torbotnix li nixtri bil-fors mill-Electrogas jekk huwa irħas mill-interconnector. Min hu l-persuna, il-Prim Ministru responsabbli? Min qed jgħidlek jien nixtri minn fejn hu l-irħas? Jew min qed jgħidlek jien se nixtri bil-fors mingħand l-Electrogas. Jiena naħseb li n-nies jafu jiġġudikaw min hu l-iktar responsabbli. Jiena għaliex għandi nħossni marbut b'kuntratt illi laqas indenja ruħhom jippubblikawh. Laqas biss nafx fih dan il-kuntratt. Le, jien minix ser nintrabat b'kuntratt illi lanqas biss nafx fih. Jien nintrabat b'affarijiet li huma fl-interess tal-poplu Malti u mhux bl-affarijiet illi huma fl-interess tal-Electrogas.